svom poslu se ne bavim strategijama ulaganja, pa ne bih davao nikakve konkretne sugestije. Ono što se općenito može građanima savjetovati, da uvijek kod slušanja drugih savjeta budu vrlo oprezni, da se dobro informiraju i ako je moguće da rasprše svoja ulaganja. Naravno, za svakog pojedinog ulagatelja ovisi njegova tolerancija prema riziku i eventualna potreba unovčivanja imovine kod odluke o tome u što će ulagati. Ta odluka svakako ovisi o tome koji iznos novaca građani imaju na raspolaganju i koju razinu rizika su spremni prihvatiti. Nekakav konsenzus ove godine, a i moje osobno mišljenje je da je to svakako ulaganje u dionice. Čini se da oni imaju ove godine puno bolji risk reward, ali stvarno treba imati na umu da to sa sobom povlači puno veće rizike i puno veću volatilnost nego što je to slučaj recimo sa obveznicama. Ali uvijek naravno postoji nekakva srednja, ajmo reći, rješenja kao što je ulaganje u ETF-ove. To je dosta danas popularan oblik ulaganja koji vam omogućuje izložiti se cijelom jednom sektoru. Ali isto tako mogu se novci uplatiti u fondove gdje se onda to radi na profesionalnoj razini za vas. Kako god bilo, svakako dobro odvagnuti što možete izgubiti, što možete dobiti, informirati se, educirati se i onda ulagati u skladu sa svojim osobnim preferencijama. Pa uz jednu ovako vrlo važnu ogradu da je vrlo nepouzdano predviđati kretanja na financijskim tržištima i da bi svatko zapravo trebao definirati svoju sklonost riziku sam. Treba reći da smo u ovu godinu ipak ušli sa određenim pozitivnim pretpostavkama. One se tiču prije svega početka masovne distribucije više efikasnih cjepiva protiv COVID virusa. Zatim ono što sigurno slijedi nakon toga je niz otvaranja mnogih ekonomskih aktivnosti koje nisu u punoj mjeri radile tijekom ove pandemijske krize. Uvjeti financiranja će biti dodatno poboljšani. Vidimo da razvijene ekonomije nastavljaju rekordnu koordinaciju fiskalne, odnosno monetarne politike. Praktički kada zbrojite nekakvih glavnih 7 centralnih banaka na svijetu, do kraja godine bismo trebali vidjeti dodatnih $3 bilijuna stimulansa. Jedan dio će se zasigurno preliti na financijska tržišta i onda sad kad gledamo da li dionice ili obveznice, vidimo da je i dalje dividendni prinos koji se može ostvariti na glavnim indeksima je 2 do 3 puta veći u odnosu na dugoročni 10-godišnji prinos na istim tim razvijenim tržištima. Ono što također potiče sklonost u ulaganju u dionice je i očekivani pad premije na rizik koji bi trebao biti relativno veći u odnosu na normalizaciju nerizičnih kamatnih stopa naviše. Posljedica čega je pak dodatni pad troška kapitala. Jako teško pitanje, ne bi se usudio dati definitivan odgovor. Činjenica je da su se dionice već značajno oporavile. U Hrvatskoj ne toliko koliko u svijetu, pa možda tu još ima nekih potencijala. Ali kao što znamo, tržište uvijek misli unaprijed i u velikoj mjeri oporavak je već ono što kažemo ugrađen u cijene. Ne u sve, mislim da neke prigode još postoje, ali ugradnja toga u cijene se već dogodila. Ciljevi HNB-a jesu makroekonomski, međutim mi se u svom radu jako koristimo i mikroekonomskim alatima i tehnikama. Prije svega recimo kod analize tržišta nekretnina, kod analize deviznog tržišta, kod analize tržišta rada, kod analize kreditnog rizika. Tako da ja imam i svoju makroekonomsku i mikroekonomsku nogu, mi smo zapravo kompletni ekonomisti. Zašto ujutro rado idem na posao? Pa jer imam talentiran tim suradnika, kolegica i kolega s kojima radim na nekakvim relevantnim pitanjima gdje mislim da možemo napraviti razliku. To je bila ljubav na prvi pogled i volim tu kombinaciju svega unutra. Ima i matematike i statistike i psihologije i sociologije. I super mi je što se stvari mijenjaju. Recimo, Philipsova krivulja koja je dugo objašnjavala ekonomije
sad evo ovih godina više uopće ne vrijedi. Isto tako ideja univerzalnog osobnog dohotka ili takozvani helikopter money koji su do prije samo par godina čak bile nekakve rubne ideje, sad su sasvim realne opcije. Tako da volim to što se stalno treba preispitivati stvari i gledati na stvari novim očima. Mislim da ova profesija daje jednu blagodat mozaičkog gledanja na događanja na financijskim tržištima. Daje isto tako mogućnost primjene tih analiza na kretanje financijskih instrumenata. I onda je na kraju dana zapravo najzanimljivije kada imate jedan tim ljudi s kojima radite i koji imaju od toga nekakvu korisnu svrhu od takvih informacija. Pa odabir zanimanja u životu je često plod nekog spleta okolnosti. To se tako mnogima dogodi, ne samo ekonomistima. I rekao bih da je to nešto u čemu sam profesionalno sazrio vrlo rano, još tamo sa krajem 20-ih, 30-ih vlastitih godina i naprosto nakon toga su stvari dalje išla inercijom. Da ne volim to raditi, vjerojatno bi radio nešto drugo. Pa na to pitanje sam najviše razmišljala i zaista zahtjeva, mislim, jednostavno volim, a volim zato što potiče stalno učenje, stalno istraživanje. Vi ste istovremeno, ja bih rekla, i matematičar, i učenik, i učitelj, i prezenter, sve zajedno u jedan i na taj način uživam u tome da na taj način u biti shvatim u kakvom okruženju živim, u kojem okruženju poslujem i što to iskustvo mogu prenijeti na drugo. I samo na temelju neke kvalitetne analize možete donijeti zaključak što bi moglo biti u budućnosti. Ne što će biti, nego što bi moglo biti u budućnosti.